Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Nalapho ngithola ithuba ukuthi bengayiwe labangani kwabe Mahlindza. Umntwana kaNkulunkulu. Sindisiwe ngiyamthanda Jesu kakhulu. Praise God. Bazalwane namhla ngawuhlela manje sesikusana incwadi yeMahebheru. Incwadi yeMahebheru bazalwane ubhale uyabhala ubhalela abazalwane eMahebheru. Lokho manje kahle ukuthi ubani ababhala lencwadi. Labanye bathi Paula, labanye bathi Silas, labanye bathi Barnabas. But ke siplaza kule ncwadi bazalwane lo mbhali ubona ingodi bazalwane ngathi leyo bafuna give up ekhondeni uNkulunkulu. Lokho kulandzela ukuthi emakhola bekakunzetela prosecutor. Umbhali nayifunza lencwadi uyaphila kuwo maKristu ukuthi agcine ukholwa kwabo. Aze abe makholwa lamajodi and stable ekholweni. Le ncwadi iphinde iyacela abazalwane ukuthi ababeketele. Kule ncwadi uyathola ukuthi umbhali usebenzisa i-Old Testament kwenda ibonakaliso uthi nabasendulo babeketela. Lesilandza lokho kakhulu kuyavela nalokuthi na Jesu wadlula khona ekubeketeleni. Praise God. Amen. Umbhali ke abanekhonsent uzayi bazalwane banaze bagive up babuyele emthethweni noma ngathi babuyele kuma Jewish practices. Nayifunza incwadi bazalwane singeniso sayo sehlukile ukuthi incwadi ebhalwe nguMapostoli Paul. Now ubuka nje incwadi ekuqaleni kwayo uthi lo mbhali uNkulunkulu in the past God spoke through the prophets. But in these last days he has spoken to us by his son. Praise God. Amen. Now kulela bazalwane manje sifunze chapter 10 kusukela ku verse 35. Verses from chapter 11, 1 to 6. Amen. Hallelujah. Amen. Mahebheru chapter 10 verse 35. Ngakho-ke ingasilahli lesibindi senu sokwethemba uNkulunkulu ngoba esinomvuzo lomkhulu. Nidinga ukuqinisela ukuze kuthi naselinde inthando yaNkulunkulu nitekwemukela lokho lokwathenjiswa nguMoya. Umbhalo uthi usasele sikhashana nje uthi lowo lotako afike angeke alibale. Kodwa lomlilo wami ngekukholwa uyawuphila. Kodwa nangabe ahlehla nyova ngingeke ngimjabulele. Kepha thina asikho kulabo labahlehla nyova bathimade babhubhe. Kodwa sikulabo labanekukholwa aze uNkulunkulu asinzise imiphefumulo yethu. Mahebheru chapter 11 verse 1. Sihloko sithi kukholwa. Kukholwa ukuqiniseka ngetindvo lesethembele kuto. Ukweneliseka ngetindvo lesingakatiboni. Bokhokho bethu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu. Ngekukholwa siconza ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngelivi lakhe. Kwaze kwathi lokho lokubonakalako kwavela kulokungabonakali.
verse 4. Ngiyakukholwa Abela wanikela kuNkulunkulu ngemnikelo lwemukelekako kunewakayini. Ngikholwa uAbela wemukeleka njengomuntu olungile kuNkulunkulu ngoba lokho kwafakazeleka ukuthi uNkulunkulu emukele iphutha lakhe. Nanyalo usakhuluma ngokukholwa kwakhe noma esekade afa. Verse 5. Ngiyakukholwa Enoki wathathwa uze angakuboni kufa. Akazange aphinde abonakale ngoba uNkulunkulu abesamthethe. Umbhalo uthi angakathathwa wajabulisa uNkulunkulu. Verse 6. Umuntu lode ukukholwa angeke akhone ukujabulisa uNkulunkulu ngoba lode uNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nokuthi uyabavuza labo labamfunayo. Haleluya. Ngicela usibonge noma ngelivi. Iphile uNkulunkulu ehlonyweni. Khaliphile babe kwendlula inkemba lekhali bahlangothi intothimbili. Nanamuhla babe weflonyweni siyalemukela. Nanamuhla babe wefusi bonga kusonzela phambi kwakho. Kude uvale ivi lakho baba. Kude uva wena babe usicinisa. Kude uva wena babe uselapha. Kude uva wena babe usigeza. Ngegama lika Jesu Kristu khuluma babe weflonyweni. Silalele babe nakusihlo. Siyathoba babe phambi kwakho. Imane mfana wakho Nkosi asanda kaNkulunkulu asive wena babe ukhuluma through him ngegama elihle lika Jesu Kristu umfeli wethu. Amen. Amen. Mameli ngicela sesimane sibuke nje indzaba ye-faith ukholwa. Bazalwane indzaba yokukholwa cishe ineligaba lelinzathu. Kunesigaba sokuqala lokukholwa nje ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila abadala izolo nemhlaba. Lokho kwathiwa cishe ngomuntu ngisho naTon Khanza etshwaleni utakutshela ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lesigaba sokuqala leso. Isigaba sesibili nesigaba lapho khona sokusindisiwe somukele Jesu. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu kude la ngekwenele bona. But uyokhaza ukuthi kulesigaba lesi sinema doubts sibazalwane. Yes. Amen. And kulesigaba lesi bazalwane lapha khona amaKristu ayuza khona le break lokulwa naSathane sikhona uNkulunkulu. Bazalwane lokho kwenda ngisho ukuthandaza. Na uthi uyathandaza, time usathandaza kube khona ukuthi liyandlela ngibona usayini ntawini. Yes. Kepha ngaleso sikhathi uyathandaza. Amen. Lokho bazalwane nangabe sikubandla njengale bandla leli singumthimba kaNkulunkulu wonke umqoka kule umthimba kaNkulunkulu. So nangabe munye umuntu khona unenzima ngafana edlala. Nawe munye usingathandaza noma ekukholeni kwakho uhlala nama-doubts. Kulimana lonke lebandla. Haleluya. Bazalwane lana kwenzeka ukuthi sibazalwane sisebenzise yona le faith to cast the doubts empilweni tethu. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Kanti ke futhi kulesigaba lesi la ufike ubone khona ukukhula in faith. Esitawukhumbula bazalwane indzaba yaboDaniel naMeshaki naboAbednego. Bathi nqumela ukuthi bona angeke basikhone lesithixo. Bebathi usifana ufaka umlilweni. Bathi ke bona labakwena bathi noma ngabe besingafa. Yeah. Because engqondweni yabo bebanalo ukuthi umlilo uyashisa ngempela. Yeah. Bathi
bona bafocus nokuthi ngeke basikhonde lesa sithini bathokona uNkulunkulu njalo uNkulunkulu ke bazalwane bafakazelana bathi nasebelapha ekhaya emlilweni kwasebonakala uNkulunkulu ngathi kwabo lokho la njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu ukholisako ekholweni njengoba belapha ekhaya sibona nangabe lento leyo kuthi bafake empilweni betaphize yente kanye la batabe sebavele bakhulile ngoba sebafonile uNkulunkulu ukuthi wente empilweni yabo kanti kahle kahle la kuqaleni bona bebathi nje bona noma singafa thina sitamkhona uNkulunkulu Gosale kwatiwa ukuthi asizange sikhona sithiko sabona uNkulunkulu so lokuthike konke lokwendeka lokuthi abonakala uNkulunkulu sebangenela emlilweni nalabo sebangashi kwakhulisa lokukholwa kwabo ngalamanye amagama ifaith yethu ikholiswa uNkulunkulu ngekubonakala sotana kulesigaba lesibazalwane ngikhona futhi la uNkulunkulu khona abonakala athi gcina lethembiso lakhe Amen. Praise God. Hallelujah. Now where is esigabeni sesithathu ngisithe sona is endurance in faith. Lapha ke bazalwane ngilapha khona uNkulunkulu athembisa khona ukuthi when the time is right I the Lord will do it. Lesigaba lesibazalwane is not on our terms. Kuya uNkulunkulu ukuthi utakwenza nini. Ngoba esikhathini esiningi uNkulunkulu akusikuthi akafuna ukusendela ditho. Uyabuka ukuthi ngesikhona ukuthengisa lendini. Praise God. Amen. Sitakhumbula nje la kuJesu. Wathi Jesu nakathandaza awenebuso. Wathi Nkosi if kupossible lenzebe yendlulise. Kepha akwendeke yakho inzalo lesigaba lesi endurance ngilapho khona sifocusa khona esiphambane kuphela asenza ukuthi impilo lethu yini lenendeka haleluya nabe kudingeka ukusife asenza nalo kufa ngoba phela kufa kukuphila I mean kuphila kuJesu amen kufa kuLizuzu amen so lapho ku-endurance lesikhathi lapho sesifike lesigaba sokuthi noma ngabe kwentekani noma kwentekani uNkulunkulu sitamkhona lesigaba lesifike kuso kude lamadoubt ngoba lokubakela amadoubt ngilokushisa lokuvakwa leso sikhathi bese ubona ukuthi wena hayi asithathe na shortcut utasheshe ukulungela inkinga nami bese uphithi uyabuyela ukuthi uyakholwa ukholwa futhi bazalwane akusiyo ema-feelings kokuthi lamuhla udoba ukuthi unjani bese sothi uyakholwa namhla udoba ukuthi kunjani uthi hayi angithathe na shortcut thank you sir uthi utabese sothi wena ngathatha na shortcut so kahle kahle uNkulunkulu umkhona la kusutha wena futhi ukukholwa akusikuthi into lesifanele isengqondweni uyimagine ukholwa njengoba afundzile manje lapha ku verse 1 is the assurance is the conviction ukuthi uNkulunkulu konke lokucela kontakwendela uNkulunkulu uyinkosi nguye yedwa futhi kude lomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe amen praise God amen ngicela manje sifunza manje usifundzele Habakkuk 3 chapter 3 verse 7 to 18 lapho khona sibona i-endurance Romans 12 verse 12 uthi lapho khona asithode ethembeni sibeketele emthandazweni bese siyaqiniseka emsizini lokho ukuthi la ekholweni kunelisisi uthi Jesu la mhlabeni umhlaba umntonzile lokho singathi stones praise God yes
Habakkuk 3, 17 to 18. Amen. Noma isihlahla semkhiwa singahlumi nemagelebisi kude esihlahleni semvini, noma umnqumo ungatheli nemasimi angasatheli ivuno, noma sekude ivuno timvu esibayeni netinkomo sekude esibayeni. Noko ngitawujabula ngasimakathe, ngijabulele uNkulunkulu umsindisi wami. Amen. 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 Yakhulumela bazalwane le verse. Amen. Bazalwane, faith is attached to action. Yeah. Ushito make mkhwana sina ukuthi ukhona ukuthi ngisebenze welidede. Kukholwa is a gift of grace. Amen. Kukholwa spiritual. Ngiko incwadi ithi asihambe ngokholwa. Not by sight. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Ngawucela lesikhathi sanayo ngicile lapha ku verse 6. La lithi khona, without faith it is impossible to please God. Amen. Lokho bazalwane kusho ukuthi lokuphiza uNkulunkulu ngilokukholwa. So without ukukholwa you cannot please God. Umuntu ke ufuna ukumplease bazalwane, ufuna watane naye. Enike uNkulunkulu azama ukufihla ukuthi uze ajabule ngathi ufuna semndeni kukhona evini. Praise God. Amen. Now uvuka kuMahebrew chapter 10 verse 38. Uthi it's a verse, the just shall live by faith. Lokho ukuthi bazalwane ukholwa kuyi lifestyle. Or it should be a lifestyle. Ngoba lesikwendayo ngisho sidumisa, ufuna sidumisa ngokukholwa. Singadumisi ukuthi lento ilamlonyeni. But nakunengoma ufuna kusuke kahle emhlabeni yakho. Nangabe siyathandaza with faith. Singasho ngemagama ukuthi kumbe siwaphulishile. Kube into lesuka ngaphakathi. Praise God. Konke nje lesikwendayo bazalwane ufuna sikwende ngokukholwa. Amen. Praise God. Amen. Uyafakaza na 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Uthi for we walk by faith, not by sight. Praise God. Amen. Ila lifestyle yethu yokukholwa bazalwane. Sikhuluma ngabo bashumayele nabo bomfundisi ukhuluma ngabo lapha le bandla ukuthi funa siphile impilo yokuthandaza. Siphile impilo yokufasta. Sifunze livi. Asifunza livi sondla ukuphefumula. Ngoba inyama siyayondla ngekithawu ibhido ini. But umoya nawo ufuna ukudliwa. Siwondla kanti siwondla livi lenkosi. Siphile lempilo le holy life. Amen. La holy life bazalwane kulapho la kureflecteka khona the godliness. Amen. Na ukukholwa akafanele ukuthi uzukhuluma nozukholwa. Kufuna abantu bakubone nje ukuthi cha nikholwa lento. Yeah. Kangoba noma umuntu angakhaza ngasebhareni. Doubt ukuthi awusobe wayela ngasebhareni. Because impilo yakho ihlobile. Impilo yakho iyafunzeka. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Gwele. Hallelujah. Gwele. Thank you, Jesus. Gwele. 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 Gwele.
Bazalwane, once somebody had the art of endurance, definitely will be victorious. Jesu kwendlula kuko lokho. Noma ngabe abeka ukuthi inkonzo yakho yini. Nathi siyathi inkonzo yethu ukuthi yini. Ukuthi sikhonde uNkulunkulu. Siye ekhaya. Singanaki imotale live. Ngoba live yokwendeka eveni kwesikhashana. But kwasekhaya is for eternity. Yeah. Oh, Jesus. Praise God. Mighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kukholwa wahamba kuMahlindza. But because sihamba ngakholwa asihamba by sight. Petro wabese uyabuka. Yeah. Bathi nathi uyabuka eceleni. Yes. Wakwila. Bazalwane nasihamba kule ndlela sihamba eceleni. Emehlo ethu akasuka esiphambana. Mighty God. Thank you, Jesus.